Dobrodošli u još jedan ProTipster Hrvatska. Za razliku od jučerašnjeg videa koje je više bio obrazovne narave i sada nam se vraća nogomet, pa smo odlučili analizirati još jednu utakmicu. Ovog puta utakmicu Španjolske lige između Getafea i Atletica iz Bilbao. Radi se o dvije momčadi koje se nalaze na 10. i 12. poziciji u ligi, a dijeli ih samo jedan bod, što je garancija neizvjesnosti utakmice. Getafe je bolje plasiran, on ima bod više od Atletika, ali je ta madridska momčad zanimljiva po tome što spada među najbolje u ligi po nastupima na domaćim terenima, gdje je čak četvrta po nastupima kod kuće, ima 6 pobjeda, 1 remi, 3 poraza, a od zadnjih 6 nastupa na svom stadionu imaju čak 5 pobjeda i samo 1 poraz. S druge strane, Atletik je nekako ujednačeniji u svojim nastupima, podjednak je kod kuće i na strani, iako je, ako gledate prošlih nekoliko sezona, uvijek bio jak na svom San Mamesu, ali dobar je ove sezone i u gostima, ima 3 pobjede, 3 remija, 4 poraza, s time da u zadnje 3 utakmice na strani ima 2 pobjede i 1 neriješen. Nešto valja reći i o ozljedama, a situacija je tu definitivno puno bolja za Getafe, kojemu je jedino upitan veznjak Bergara, stoji nije neki pretjeran hendikep ako ne bude igrao, iako bi po nekim napisima će biti u sastavu. S druge strane, kod Atletika je situacija jako ozbiljna jer su oni bez nekoliko ključnih igrača. Tu prvenstveno mislim na sjajnog mladog golmana Kepu Arrizabalagu, koji će definitivno nedostajati. Zatim tu je defanzivac polivalentni Oscar De Marcos, što i nije toliko hendikep jer on se čitave godine muči s ozljedama, tako da su već naviknuti igrati s njime, iako je velik plus kada je on u ekipi. Nadalje imamo Mikela Balenciagu, koji je također dosta često ove sezone ozlijeđen, ali kada je zdravije uvijek u sastavu, te Ikera Muniaina, jedno od njihovih glavnih ofanzivnih oružja, što je sljedeći velik hendikep. Sami koeficijenti postavljeni su tako, nekako otprilike 50-50, odnosno imamo trećinu šansi da će biti jedinica x i dvojka. Da, teško je pogoditi ko će tu pobijediti, ja bih svakako izbjegao igranje na 1x2, iako osobno radi svega što sam rekao, radi domaćinstva i radi te sjajne domaće forme, te radi izostanaka kod Atletika, prednost dajem Getafeu, ali definitivno ne bi ga uzimao čistu jedinicu, prvenstveno iz razloga što je, ne bi me iznenadilo da se Atletik vrati neporažen iz Madrida. Ali kakav azijski hendikep 0, znači ishod bez neriješenog na Getafe ili kakav 1x mi se čini kao dobra oklada, iako morat ćete malo pogledati kakve kvote se nude po koeficijentima, kakvi se koeficijenti nude po kladionicama, kako biste sami odabrali da li vam se isplati riskirati na ovo ili ne. Možda na kakav listić odigrati 1x ili možda ovo azijski hendikep 0 na single. To ćete sami morati odrediti, iako kažem, ja čistu jedinicu definitivno ne bih igrao, jako malu prednost dajem Getafeu, no čak ni pobjeda gostiju ne bi mi bila veliko iznenađenje. Puno više zapravo mi je za oko oklada na golove, zato jer ako na nečemu Getafe temelji svoju igru, onda je to čvrsta obrana. Pogledajte malo statistiku, ta ekipa jako malo prima golova i do pobjeda obično dolazi rezultatima 1-0, 2-0. U posljednjih 6 nastupa, svih 6 puta su išli u manje od 2,5 gola, što vam daje dovoljnu sliku tome o kakvoj se ekipi radi, a nije Atletik puno različitiji, iako on nešto više napadački opasan, ali evo i on ima u 6 zadnjih 4 undera. Prepoznale su to i kladionice, nisu velike kvote na manje od 2,5 gola, zato ako bih već to birao, radije bih uzeo okladu manje od 2 gola, što je rizičnije i možemo imati povrat, ali definitivno možemo dobiti
veću nagradu. Na vama je sad da odaberete, možda neko misli da će Getafe i Atletik danas prekinuti tako siromašne utakmice i da će baš danas biti golova. Ja ne mislim da bi se ovako nešto moglo nastaviti, ali na vama je da prosudite. Mi smo vam dali sve činjenice, a vi donesete odluku. Evo, što god odlučili kladiti se na ovu tekmu Španjolske Primere, ja vam želim puno sreće i pratite nas i dalje na ovom kanalu, pretplatite se na njega, pretplatite se i na našu stranicu i pratite nas i na Facebooku. A vjerojatno sutra ili preksutra donosimo i najavu za talijanski derbi između Intera i Rome. Lijep pozdrav svima!